Препознавајќи ги убавините и потребата од брза акција, во Албанија оваа планина уште во 2008 беше прогласена за Национален парк Шибеник-Јабланица. Подножјето е во градот Либраш, на 12 километри од Струга. Планот бил Јабланица да биде национален парк од двете страни. Координаторот за биомониторинг Фатмир не пречека пред влезот на националниот парк, а потоа се упативме по стрмниот кривулес и неасфалтиран пат. Секој метар се поминува бавно и внимателно, затоа што тоа е единствениот пат по кој минуваат и жителите на селата, кои сега се дел од националниот парк. Во централното подречје на паркот се наоѓа девствената шума од бука, која е под заштита на УНЕСКО. Има 14 глацијални езера, 3 реки, пештери и зачувани состојни на дрвни видови. Јабланица представува локус класикус на Лилиум албаникум, балкански ендемит на цвет и е дом на уште 1700 видови на растенија. Tani normalisht administrata jonë po punon fort, ka filluar që nga viti 2005, është një strukturë e re, e cila fillimisht nisi me punën në terren për të monitoruar gjithë sipërfaqen e parkut, po edhe për ta mbrojtur atë, sepse ishin shfaqur disa fenomene ilegale, pra veprime ilegale nga njerëz të ndryshëm, si në gjuhëti dhe në prerjen e pyjeve. Ne menjëherë sapo morëm këtë detyrë, sepse është një strukturë e re, pra siç e tham, filluam direkt me mbrojtjen dhe menaxhimin e këtij parku. Normalisht ka disa probleme që kemi patur gjatë gjithë kësaj kohe, kemi pasur mungesën e infrastrukturës, pra mungesën e mjeteve, siç kemi pas mungesën e zyrave, kemi pas mungesën e mjeteve, pajisjeve të domosdoshme, për shembull kamera, dylbi e tjerë. Po sot këto gjëra janë përmirësuar, zyrat i kemi rregulluar dhe makinat na kanë ardhur fal punës tonë, të kongulljes tonë me projekte të ndryshme, donatorë të ndryshëm, dhe tani po vazhdojmë të ushtrojmë detyrën më shumë. Tani kemi punë me promovimin e këtij parku, me sinjalistikën e parkut, me ndërgjegjësimin e komunitetit që jeton brenda parkut që të promovojnë turizmin, ta zhvillojnë turizmin si një veprimtari shumë miqësore me parkun. Во националниот парк има околу 5000 жители. Тие живеат од земјоделство и денес се греат со дрвјата од јабланица, но велат дека сега има ред, а нелегалната сеча е сведена на минимум. Jam Faj Koxha, 54 vjeç, banoj në fshatin Gizavesh dhe jam krenar që fshati im është shpallur park kombëtar Shëbenik-Jablanic. Jemi krenar për këtë gjë që u shpall park kombëtar për arsye se po mos ishte shpallur, pyet do ishin prerë pa kriter. Националниот парк опфаќа 34 хектари и низ него мониторираат 20 ренџери.